салом дӯстон, бо шумо ҳастам дилҷӯи хатлон дар канали Хакер ПК. Видеои навбатии мо дар бораи удалит кардани учётни запис аз Windows 10, яъне шакли удалит карданаш. Ба менюи пуск ворид мешавем ва аз ин ҷо чуноне мебинед се то учётни запис нишон додагӣ, яъне ама 4 та ҳастай. хуб амира якча удалит карданием. изменид параметр учётни запис ворид мешавем амида ва баъдан аз ин ҷо интихоб мекунем сменид и люди и другие люди. хуб бинед чуноне мебинед учётни запис сета нишон додагӣ. мо мехоҳем ана ҳамиша удалит кунем. дар болош як бор зер мекунем ва чуноне аз поин мебинед удалит. дар болои удалит як бор зер мекунем. удалит учётни запис и дание. як бор дига зер мекунем ва мунтазир мешавем. хуб аллакай учётни записи мо удалит шудак. шакли удалит кардан. дил хоша метавонед удалит кунед ё ин ки боз аз ин ҷо добавит кунед. яъне ки метавонед дил хоҳ учётни запис парол монем, паролҳои гуногун бошад. хуб бародарони азиз, видеои имрӯзаи мо буд дар бораи удалит кардани учётни запис. агар ба шумо маъқул шуда бошад лайк монед, дар канал обуна шавед. боқӣ дар паноҳи худо бошед.